Whaatalo whātu le pa ia mal mamalu o le tātou atunu ua mawhaifo ena mau mai le tātou prokalama i neva yaso. Ua whaasua whaina o le Outou Manuia. Ua tuai le ao le whaatalofa. I le pa ia mal mamalu o le tātou atunu. Olo tu sa o tu le tātou whasalaunga i le tātou whale whasalau Long Beach, California. I le vale le malisi fongo le tai o Full Radio Samoa. E whaamarulua tue foi ona ua tuai ona amata le tātou pokalama i le neva yaso. No nisi foi whawhitaoli o le malofia. Ala tātou te talo. Le tuatou le tasi pa iae. Le tamā le alo ma le anganga pa ia. O le tua mātou te whalangolango i ai pe a matangi tau moina le wholaunga. A ofoi ina luka luka le ngatai whale o le la afa le nā mātou te sisia o lo finangalo. Ngai foi mātou mal prokalama le neva yaso. O lau te talo le ali e. Poi mai e lau fio le file mu. Poi mai e lau fio tale ni ese. Nei mawhai ona mātou wosi le nei malai tino i matangi. Nei whatui nai se mila le vaia o lau fio. Ai lava sesi o whalongo longo mai le nei prokalama mani e venga mafa. Ni mata upolo o whai mawhatiata mai le soifua ma le olau i latou lau whanau. Le mātou talo le li i au ngā upu. Le nei prokalama e mese fo i la mātou teimi whatasi. E whai ma awala e whalau te le inai le manuia o lau o fio ia i latou lo whafonga mai. O e lawane e whetalai ai ese mea mātou te papole ai ia mātou watu ia te oe. E lea o mātou o mai ai. Tasi mai lo wanganga pa ia i mātou le nea fiafi. E oi le nei taranoanga le vi inga o lau o fi. Ia o se nati mo lau whanau pa fonga. Suafo Yesu ke risolo mātou li imal whaola wolem vala au tuai. Amen. Olo maliu ua o mawai le avando malisa lutunga Ola o te vivi ai o te vivi ai Yes Mo ola ona wa ua ngasala faatinga ina mamanu ayo uleanga
toe tu atu le au whatalofa i le tātou au fia o lo o mwhaiona mo me le tātou prokalama le neiva yaso. A whai o lo e whanongolongo mai le tātou prokalama i lunga o le YouTube. Ia o miane le like i lau computer. O miane le share. Ia na si mai leo lo au e ala le taino le longo. Ina ia mawhai e o na subscribe o le YouTube channel a le tu whonga le tau phone. Masania o na tu i lunga i te mile nei le slide o le YouTube channel le tu whonga le tau phone. Ina ia sila fia o mai i lato ia, yep, there it is. Ia le YouTube channel. Ina ia, so e mawhaiona e su ea le YouTube channel si o whonga le tau phone I lalo o le acronym na SOTF Radio Samoa USA. Ia ona tai leo le longo. Ata whalua lai o le longo. Ona whai e leo lau mata whale le si ufonga le tau fau. Whai alo la lau mata whale o lona winga o te mi umalava e tu atu ai ia se fola sanga po se whaapoponga fo I o tala I lungo le nei malae. Ia ona longo mua atu leo lau sunga. Ia o lava nei. Ina ia o lava nei misi oe. Ele manuia o loo alu atu I lunga o le nei malae le ngata fo I la I le tātou prokalama pe o nei ele nei aso I Outou manuia. Ia o le telefo o le oa o lo o mai ele o whainga ruenga I le teimi ma le teimi. Ia I lato o Outou waa mai le nei malae. E fo il nei ava noe whaaftai atua le fionga le whaatonu ma I lato o lo I mate te ina le si ufonga o le tai fo Radio Samoa I Amerika. Mo whai e o na maua le nei mawhutanga mātango fie. O le whai aso o mawai. O le upu na wha mafa. O whitalainga alo tātou o lii. O le tala whaelele I a la salo. Whitalainga alo tātou o lii na whai I a Maria ma Mareta. Mai la tau fo ina iai petani e le asol nā. Mai le li o nei o le tūtū ma le ola. O le whatuatua mai I a tea ue ui lava ina oti. E ola pēla va ia. Ele o pō mala e I le tātou a fia. Ia le mamaunga fo e le. Fa e vangalia le mena tupu I le asol nā. Ai pe lava ngā lue ngā le lii a e tau atuloa ia le ngase o lana wo la salo. Ia, na manatu leo ia se whatetelingese alane I petani e asi lana wo. Mai la le tala ina ua o wha ia la salo le tunga mau ina ana to a tonu oi ia le lii ina ua tonu oi ia I petania. So, o le mela na tupu na latu le lii a ngā I petania. Langona e Mareta wa ngā I atu le lii ona ta mo e mai lea e whawhiloa ia. Lana tala mo mua na whai I le lii pe ana e I nei. Se manu le maliu lo mātuangan. Pe ana e I nei. Se manu le maliu I ala mātuangan. Iatu I le lii e tu mai la salo. Na moe o ia. Ka e mai Mareta yo o te tonu. E tu mai lo tuangane. E tu le tu mai ata ngata whatutua I le aso ngata anga. E mai la tātou whatutuanga e di lo le pū o na tutu mai a leo tangata e whatutua I le tua. Ia, o na whaiatu la I o le li I le ai e le tu na le te whaiatu ai. Tu lo te whaiatu ai o se mea e maua nei, e mawhai o na tupu I le teimi nei. O na whaiatu lo leo le li I Amareta. O au nei o le tu ma le ola. O le whatutua mai I a te au e uila vai na oti e ola pea. A taufu e ola e whatutua mai I a te au. Ia.
e leo o lava le oti ia I latou. Pei o upuia sa talifeitau ai e le lii ia le vevesi o mareta ina ua tupu le faafitauli lea. Ai o pei o lana apa ina ia tau mawhai e sui le talatasi e masani ai ia tangata. O lana tau mawhai e fesoasoani I le tūlanga masani o le tangata. Lea na manatu ai lea li I se I avatu ia le upu lea mo mareta. Leisi lea mea e winga ese I lava le whatutuanga a tātou. E mei se fo I tala o le tātou kanona mo le tātou whatutuanga. O le ale me ese ai. O nei eilo na winga a apa. Ma o le apa le nae talatu o le mea te pai ai. Your reach or the reach that the Christian faith is asking you to reach for is always beyond your grasp. Ia limitations o le tangata e le mawhai ei ona mau e ia se mea o lo a apa iai. O le whatutuanga Kirisiano lava ia I eilo na winga lea whapea. Eilo na winga lea e pese I pe le tausi whatupua e le yeso na manatu a mela o ato toa I ate. E le so na manatu a maua loa o na paulea. A tato mawhawhawha I lava I upua a paulo. O telewhai atu o maua. Telewhai atu o ato toa. O telewhai atu o tau lau o lo wha moe moe. Ai o le mea o te whaia. O te whangalongalo I mea ua tua nai. O te momoe puno wai I le luma nai. O tau sisi lava I whailonga. O tau mawhai lava ia o a apa I talatu o se mea o te mawhai. E nā le winga ma le whawina o lo tātou whatutuanga Kirisiano. So se Kirisiano lava la e fina ngalo e whaimoia le nei winga. Nei whatufunganga. O le nā. Ua lava ne I manatu le tangata ua ato toa. A whapea fo I ua ato toa. Ua le ngata ai. Mai ia upo Paulo ina ua describe e ia le li. Mai o Yesu Keriso a ia o le tua. O Yesu Keriso lava ia e to feo nei tu. O Yesu Keriso lava ia e winga tutusa ma le tua. Ae le I manatu o ia o se mea u maule na. Natu ia Keriso ele se mea u mau lona winga tutusa ma le tua. Ai ua maulalo o ia e ia lava. Ua whaimo ia le winga o le polonga. E ana whanau ai e pe o le tangata. So a whapela walai e se winga o le whatutuanga Kirisiano e mawhai ona maua e oe maa ufoi. Ia o le nā. Oa ni o tātou manatu o tātou ato toa. Ai tau mawhai pēr. Tau mawhai pēr. Tau mawhai pēr. Not too long ago, I distinguished le ese senga o mea te iloa, o mea te leiloa, ia ma mea te leiloa e te leo iloa. E wai whengo fia la mea te iloa, o mea na e te whaonga I le aso, ma le aso, ma le aso. O e te savali lunga freeway nei te ua soa o e seisi. O mea te leiloa, o mea na e te tau mawhai e te iloa. Ela nalu oe I le aonga I le whātau sanga le kolisi. O nei e mea te leo iloa. E te tauana e iloa. Ia mai o le tele lava lao mea tātou te leiloa. A tātou te taumawhai pēr. Ina ia iloa. Ia o ne whamaile o tātou ai e isi mea nā e te leiloa. O mea la e te leiloa. Le isau ko meni e whaianga I ai.
e le ngafatia e oe ona pai i aisa utala, aisa ai te le o iloa o lo opongi sa oe. Te le o iloa, te le o iloa mena. Pe o inala e fafau mai ai ma a matai se winga le nei o le kirisiano. O lo mafu ai o na whaawau pele nei whaatutuanga, lua feta usanga. And as long as we're able to stay in that abyss, as long as we're able to exist in that void, as long as we're able to hold seemingly competing ideas in tension and be at peace with it, then this Christian faith will continue to survive and thrive. Because ul te miro lava e ato toai, ia ona le lo le iso na winga, te miro lava e tupu ai ma tupu ona uma leo lo na tupu. Ia ona peilo lava la ia o se tupu o wata, o le tata una tapu ia, le anga tonu foi, isa tato faatu e, isa ona o le fatu tuanga mate, ona o se dua ua a vea nei matu. Ia, le vaiaso la ua mawai, o wha umili tala ona o le mele nei na fina ngalo le lii, o se inati e le ngata mo mareta. Au i latou foi, o lo fatu tua e le nei tala. Include ai matatou, i le tatou foi, lus futasi centenali. Wala tu nei la, mareta, whaiatu ia Yesu, ana e nei, se manue le maliu lo matua ngane, mai le lii, o au nei, o le tuatu maleola. O le fatu tua mai ia te a weui lava inauti, ai ola pea. Ia na fesili la ia le fesili, e tau na fesili mai tatou, po ua e talitonu ea. Ua e talitonu ea, o se manatu e lea e mawhai e oe, o na whaofi lo mawhawhau, e mawhai e oe, o na talia, o mawhai se tanga nga i le nā manatu. Ia, whamailola i o maretau, te loa e te tū mailo tuangane, ua o talitonu foi, o oe o le alo le tua. So, pe ole atato to sinini iam to vai di ili le talia mareto na pe tato te masaloi ma ite ele te tonu ato to ia mareta ile tala le na fatu le o nei ole to tu maleola pe ete te tonu mai ia na si ila ia e mareta ia le tali fa mata opsili le tali fo ile e pe ia o te maiti au laiti le ongasa ia nana tali ia le fesile le li. Ia ona ia tulole le li ia sino me po fena tu ua ia. So sa vali atula le li ina u umona la feiloa i mamareta. Ai mawatu Maria ia masani umata tau le uso le o mareta ia ngafa ma le fatu a inga taua ia le tawino malo ingo teu funga la au ia o Maria pe o le uso faleanganga le na e mafofauā ia i taupusilisili alo le tua e sa ili ia i mea le masani ona masani ia mareta me fernana ia isia la fese ta inga pe ese inga ina ua saule li i le tasi aso e whaiatu ia mareta i le li se i whaianea ia Maria e le fsoswani mai au whaingo au. Ia whamele li i o ea ia mareta e pupuro loto i mena au le mele e pupu i ele loto Maria. Ia le mesililna. So manatua i tatou le fese se inga nao le uso. Ua sauro fo ilale li a whawhiloa ia Maria e tu sa le altala a Maria na fai i le li. Ma le tala na fai mua e mareta i le li. Le altala. Pe ana e i nei. Pe ana e i nei. Se manu e le maliu lo matua ngane.
Ia o nā peina nā tu ngalu waile ina ngalo le li. Turola ia fasino mai le mea o iai ia le tino. Pero te mina na tangi ele li. Tangi le li. A fisiri la tātou pe aise ana tangi ele li. Me isi na tangi le li ono le lofa ia la salo. Tangi le li ono le lofa ia Maria ma Marita. Ia tātou lata iai. Fo tātou whapea na tangi le li ona o le tausi whaatupua e teine nei. O la pale whengai ma le tua. Le mawhai e teine nei o nei loa o lei o la luma le toitu ma le ola. O lei o la luma le tua. Ia le langi ma le langi. O lei o la luma ia le whaola o le lalu. Mena tuna tangi e fui. Awa o le mele nai pai ona tangi e seisi. Te le lofa. Ia o le whanono foi. Whanono ono ua tele ia tausanga o la tau mafu. Ua awhana la tau mafutanga e pangalea. E leo malamalama ato toa lava le ainga i petania i lona fawin pala awa le tu. Le mea foi le atupune. Anyway, ua wala au ia le vaenga i le li ima whaasino i ai ia le mea lo la tau tanui ai o ia tanumi ai o ia. Katura le li furi esel maa. Mai mareta le li eo. Po wha o ia o te manatu o manongi. Ana furi ala i o le maa. Wala au lo le li. A sa loe sa ui i fafo. Eo na tua i leo tangata ma sa ui fafo. Ta atu le tatou pese lea si va vai ai ia foe. Eo na wha awa o tu leo tatou prokalama il tasitu.
Samoa number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us. I maila lato la au o la tato prokalama le neva yaso pen masani ai Outou le Outou Manuia o lo o batu le tato whalefasalau i Long Beach, California i le ungalima ma le siufonga o le tai o 4 Radio Samoa. O le whaial tato break sa matala atu le mena tupu le vaslo te amo i lato e le maua ia se avanoa e whalongolongo i le tato prokalama. Ua umanei lao na whaiatu i le li i ala salo sawia i fafo. O na saulea i fafo. E pei o nai nati la e tolu na o toina a wale le fafawina o le soifua manuia o tangata. O le memo mua o le fatutua. Fatutua i le tua. Ma e pei no whaiatu o le winga lea o le tangata. Whapei o na malo le ala, whapei o na susu le vai, le whapena o na whatutua le tangata. Tangata ia e au noa ma le whatutua, ia e pei o se maafa ele le malo. E pei o se ala e le o ia te ia le nei property o le malo. Po o se vai fo i le susu. Because o le DNA ia ma le fawina o le tangata, na fau le tangata ina ia whatutua. Na fau le tangata ina ia avela na whaatu e ise me ese mai nei lo ia. O le alme alai ona o whaia le whamatalanga na, well, a tatou woa le tatou kanona e amata ai. A tatou woa le tatou tala whaavae. Ia e amata le fawina e le tua o le lalolangi pau atu e maltangata. So a whapela tatou te leo mamao e ese maina la tatou kanona. On tatou wiloala ia. Leina fau i tatou. Fau i tatou e lua ia tala o le fofoanga e pe on tatou mo melkinese. Le fawina o le tangata mai le fetalainga le li. Le tua i la matanga o maia tatou whaia le tangata i a folinga ia i tatou na whaia i lea le tua o le tane ma le whawhine whau al te metase whau i upu whau pa matalanga e whau i le whetalainga e le creation story mo moana God spoke human beings into existence so a tatou woi le tatou kanona, tatou te lomo mua ia ina o le fawina o le tangata, mai a whapea la e fawina o lona winga e ia le faua, e ia le tangata na fau, na whaia le fau,
if you are a creature, then you have to assume a creator. So afa pe o le tangata na fauina. Olo na winga na yaile mea na fauina amata ina le fauinga o le amatanga. Pe o nai mena e taona ona muli ta yaile ta mafai fa malama le winga le o le tangata o le fatutua. O le fausanga fo i o le tangata lona lua, the second creation story. Famaina papalu I lima o le atua le tangata. Mai le ele. Fa moe ngase a se ilo na iwi aso. Manava I le manava ola. E pe o le fauina le na o le tangata ele atua e tusama la tatou kanona ma tusi o le tatou fatutuanga. So a whapela wala e whapeaina, if that was how we came to be, then e taula o na tatou whaalangolango I seisi mea. E tauona I seisi mea tatou te whapea e tusi iai, ma ave iai la tatou whaatu ina ia ato toa lo tatou I loa o le mafuaanga na whawina I tatou. A le ailo lava la, mera nata o le whatutua, a le ailo lava la le meleta o le whatutua. Ia ona whingatā lea o na malamalama I tatou. E aiseana whawai I tatou. Ia a tatou tosinini ia la fo I le tūlanga o lo iai, lo utangata ia ma le whawina fo I o lau fionga. Pe e symmetrical. E ilo nei tūtau matau, e ilo nei tūtau vale, e io na lima, e io na vae. Tātou whaia le tangata ia whaatusa ia I tātou, ia fōlinga ia I tātou. A tipi fo I le whai aise I tūlou, o na tātou I loa lea o le whawina e le atua o le whai ai. E le right hemisphere, e le left hemisphere. Ma whenā ia le whawina e le atua o le tangata. Ia ona iaila I o lesi fasi foi taule le tātou kanona ua vaai atu le tua I le tangata. Ua ola na o ia. Ona whapela ia e le ola le tangata to tasi. Le leile ola to tasi o le tangata. Ia ona whamoele a se I le iwe aso a whaie ia ewa. Le fsoaswani ia te ia. Le ala e whau mai e tātou rungali I whapena. Tāne ma whawhine. Le whai e tātou whaai poiponga. Le whai a olo o whanau mai ai isi tangata. E se mai nei lo atamu ma ewa e peo na whai ai le amatanga. So, ne te umamau te le fo I le tosi. A le nati na tō il vai aso o mawai. O momua whatutua I le tua. Whatutua I le tua. Ia ona sola ia o le nati lona lua, point lona lua, o le whaatutua I le atua o le ola. Wai e pe technically lava afa pe avelo wha moe malo whaatutua I se mea. Let's say, for instance, o lo mafau, o lo watamai. So technically lava o le atua le nā moe. O le na wa ave e lau wha atue, wa ave e lau wha moenga. Ia ona whairola I o les vesili, pe o se atua ola e nai tua. Wa o le whawina lava o le atua I taluona ona whaua society mai le amatanga. O le atua e malo I taua. O le atua le na e tauna tapo ia. O le atua e a whai ai ia langona o le tangata o le tuala na tauna ave ele tātou whaatue. Tātou tele avela tātou whaatuatua I se tua e oti po se tua e le whanau mai ai se mea fōu e ave lava la tātou whaatuatua I le tua o leola. E tele isi atua e mawhai ona tāpua I ele tangata a o le tua o leola. Le tua le nā te tau maono mea I ai la tātou tāpua ai. Sa ili nei oe po whele tua te tāpua I ai. A wa umalo ainga.
mātou te tāpua I le tuola. Le o se tua mate, au le tua pe o na faali mai e Yesu, o le fatu tua mai ia te a ue uina oti, a e ola pea o ia. O e fo e fatu tua mai ia te au, e le oti lava e whaavavau. Le tala lea ia la salo, Maria ma Mareta. Ia e pese I o le tua le na na o mai e Yesu Keriso I le na aso I Betania. E le o se tua mate, e le o se tua e whaavailungo ni mita upsi sili po ni a o onga tangata te mamai o le tuetu e whai le aso ngataanga. Ia a o le tua e ola mo le teimi nei. Le ola ema tuetu ia tangata. Ia fo ia la salo I le aso na. Ia ma le manatu muli la na oto I le vaiaso o mavae mo I latou na misi la tatou proklama. O le fatu tua mangalue. E le fatu nuina e le matapiu le Manuia. A fai a e te fai mai e te fatu tua a le eni au ngā luenga. Ia uoti lava lo fatu tua. Wa te le mawhai ona e fatu tua au no mga luenga. Ia si I foi ia le whawhitau di o lo tulai mai le nei foi vai tau le lorangi au I e whamai leo le COVID-19 coronavirus. Whatutua pe lava tātou e whisosoni mai le tua. Whatutua pe lava I tātou e lave ina I tātou e le tua mai le whamai. Mai le u e lele le pō. Whamai fo ila tātou whatutuanga e le moe lo tātou o tua. Le tu le moe o ia. E wati. Teimi au tātou mo moe. Ia o tātou whatutuanga na, tātou te whatutua e whisosoni mai le tua ia I tātou. Lo pumoni lava ale furuina o lima. A whai e whaauru fale o ele siama le I lo system ma lo tino. A whai e le isa o ngā luenga e lave ina mai ei o e malwhamai leo le COVID-19. Coronavirus. A whai e te fever e ele avesa o whala au pe te alu fo I le mauta ngase. Ia e lo manatu whatamala oe. E lo manatu o na whatutua oe. Ia e le o iai. Ia ni au ngā luenga. E le o ngatasi lo whatutuanga. Ia mau ngā luenga foi. So o le mela nae na oto ai ia se inati mo I tātou le lava yaso. Whatutua mga lue. So whatutua I le tua. Whatutua I le tuola. Tua mga lue. Ia. E la nei fasili ia o na foma o te mafofau ia e wafo I le tātou tala I le yaso o mawai. Ai sea na whatuai ai le li I mai le vala au e alu I Betania. Ia, tai pefo I lava le fasili whaelena tātou fasili I le tangata le na maua atu le li I le malu. Ta waso. Oi e na ngasala. O ia e nei po ona matua. Ua I le whanau mai o ta waso. Te whapenal fasili ai sea na whatuai ai le li I o na alu I Betania. O te lei loal tali. Tele fo I na la lafo I ele tele o le au su e tuspa ia. O no le tātou tala lava ua luafe tausanga o tu I lalo o le tātou whatu tuanga ua loa tausanga o whataita ina. Ma o tele fo I na la lafo ia fuelo loa o le tātou whatu tuanga. Ia mauta manatu ua ato toa ia le tele o tali. I le nafisili pe e se ana whatuai ai le li I mai le vala au halu Betania. Ai o le tosia le ia Outou Manuia. O le au mai lea o le fasili le na and put it right smack in the middle of your person, who you are. O mai le fasili na mai si wha fasili ma fasili ngi ai lo tangata aluanga I lumanga lue. A whapena I eise mea
na wala a winai oe a sa e fidifili pe te tuai, pe te vave, ona e fidifidi le tuai. Ia, ona whailola ia o le nei fesidi ma fesidi e moni ate oe pe a e whamalosi e fesili ngia ina. Ai se ana e whatuai ai. O whateta inga a whapea o le prokalama tātou e amata i le tolu i le uli. Ia ai le whato amata i le lima. Na fesidi lo le ai se a ua whatuai ai le tātou prokalama. Se a ua ngese i le tātou prokalama i le nei aso. Mai o fesidi na a tele lavenia tātou fesidi whapena ma whaatufunga ina i tātou i le nei whaatufunganga o le ape pele o fesili monina. Ona iero le o se mea moni e tupu mai ai, ona iero le o se whaatufunganga, ona iero le o se skill set e mawhai ona tupu mai, o wā o fesili au pitu sili nao na moni, ma tā ua. Nei lo le tali o le fesili pe ai se ana whaatuai ai le lii, ina ua vala au mua o ia, ale io ina oti ia la salo i Betania. So e pe o le isi alea manatu ka nona Outou le prokalama neo le Outou Manuia o le ale manatu ka nona. O lo ia o le ki ma le tatala o mea that you have agency, that because you were made in the image of God, you have a glimmer of the divine that you're walking around with you. My dream is to be able to activate that so that you walk around this world not as a victim, unless of course you choose to, and that's a totally different conversation, but you walk around like, my dad owns the joint. I'm made in the image of God, and I'm here to do that which is good, that which is his will. Pe o le tūleile nā le tātou prokalama, o lo tamu whaia i lewa yaso ma lewa yaso, ele o i nei le tali, ai o i nā ma i nei ma i lato uma. Ia o i nā ma whaia i ona maua ia se manuia o le tua, o lo atofa mo i tātou. Ili, po o a mea o lo e tali tonu i ai. Po o a mea o lo e tali tonu i ai. Ia, e mawhai lava ona e whai mai e te tali tonu. I lea, ma lea, ma lea. E pe o le manatu o le Outou Manuia. Well, let's take a look. Si o tātou mata i tuina, pe o ngā tasi lau fola. Ia ma le mea fo i olo e savali ai. Leanga ina ua whaiatu la ia le lii ia mareta i le aso le nā. Pe e te tali tonu e o a o le toi tū ma le ola. Ia. Ele i maua le leise tali. Ele i maua le leise tali mai a mareta. A ole, in fact, na ila na tala na fe mai leli e o le vave fuli e se le maa. E se a leanga le ua po wha. O iele na namu. O iele wamata na manongi le tino. So e peo i nā tātou te loa i lana fola. E pe se i ele i tali tonu i a mareta i leli. Ia nofua i nā ia mareta o a whela alu i ai. Na nofua i nā ma moli mawina le vavenga o le a whaia e leli i le aso le nā ilo lātou ainga. So, pe tātou te ite ele i tali tonu mareta, pe whai mawhi le tala mareta e le convince i tātou e tali tonu. A o le iai o mareta i nā, o le nofo mareta i nā, a o a vatu le vavenga le tua na ala atu ilo na alo Iesu Keriso. E nā tātou te loa ai na iele tununga. Na iele tununga mareta. Te tali tununga e sili atu na ilo wana tala na whi. Sili atu na ilo wana tali i fesi. Sa sili atu na ilo lona i loa o le mea na tupu. Po a mea o lo e tali tonu ai.
O mea olo e te tonu ai, o mea moni lava nā e te savali ai. Moni lava e moi ai na tuai mai ia e te tonu lava mareta e mawhai lava e le li o na au mai le fina ngalo le tu ina ia whai e se vavenga i lo la tua ngane ua maliu. Resi fesidi, o ala ngona o mareta ina ua tonu uatu le li ua po whala salo i tunga mau. Ia, mwhewna tātou i ite ona la ngona mai i lana tali, i lana tangi i a Yesu, ana e i nei. Pe ana e i nei se manu e le maliu lo matua ngane. O ala ngona o mareta. Ina ua tonu uatu le li ua po whala salo i tunga mau. O la ngona o mai o tātou. O te mana tuaina le teimi na maliu ai lo anti. E pe o le teimi mua lava nana o la ngona ai le mele le whano noa. Salo sifuru, tolu sifuru whao tau sanga na maliu lo anti i New Zealand na watu leo lontino i to matangi o nofua o ngai. Ia na whaila i o lona to sa ninga i nai i mangiangi. I le ekalesia ina. Ia na la fo ila i to mtangilo na tino. Te mana tuaina le temina o whano noa muai o le nā. O le nā le temi mua na o langona ai langona nei o le whano noa. Ma te manatu o le mewhanana tupu ya mareta. Well, leo mātutua nei mareta au te manatu na iaise teimi mua a o la ititi o ia na whatu a whengai ai i la ua male nei whanonoanga e pe o na whanonoa ai nei. Au te manatu ua luluti atu le whanonoanga leo mareta ma Maria aisea ua lata leoti. Ua lata leoti ia la ua ele se tangata o le nuu ele se tangata mamao atu lo la tau fisota inga a o la salo o la tuanga ne pele. So e whapena fo ia tātou atonu o se anti o se fisota inga mamao mai le tusa le whanau noa le nā ia ma le whanau noa ina ua maliu lo te maa po se tangata e lata ia te oe. O ala ngona o mareta na ua tanu atu le lii ua po whala salo le tunga mau. O le sila ngona o le ita. E sea ua ala iona na le vave sau. E sea ua le ngata ni whanau noa ua mata ona su eseise tu wa ia mareta le maliu lon tuangane. On mena sa tupu ya mareta. O te manatu. E tupu fo ia tātou ia langona na. Ale tangata lana te mawhai o na langona na. Le whatutuanga. Le mautinoa. Ma whatutua pe i le tu. O te manatu o se tangata malosi le nā tangata. Mai le fisiningia le malolosi o Maria ma Mareta. E sidi atu nei lo le teimi a o soifua ra tuangane. Pe a compare i le teimi na whatutua i la ua i le lii. Ia matoe paaola i le lii lo la tuangane. E lo manatu o sidi atu la whatutua i le tua i le teimi ina ua whaola ina la tuangane. Lo le teimi a o soifua i la ua fatasi maia. Sili o alangona o le li ua iatu mareta i ate ia pe ana e nei le oti lo matuangane. Mo foi fatu mareta atu iatu foi Maria pe ana e nei le oti lo matuangane. Ia pe ona ta ua momoa. O te manatu ua le fifia le li. Te manatu tupuro na alofa ya Maria ma Mareta. Ngona uma fo lava e tupu ya tātou. A tua ina i tātou, tua ina se,
I tātou ni me whaia. Ia e langona lava ia le whanau noa. Ia malfasidi murmuli. O le ale mafuanga na tangi e le li. E o mafuanga nana na ta ua ilunga. O se nati lava mo I tātou e tawana fesili tātou o nofo le tangata ma mafofau. Pe iaini mea na tutupu ilona soifua. Malona ola I le nei foi vai aso. Taru mai le tātou prokalama taruai. Taruai le tātou prokalama I lamasina. Pe na iaini ni mea na tutupu ilo soifua ma le ola. Ia matai ona whata itai. Ia nai metotia, whatufunganga, ina ia avea oe ma ke riso ilo ainga, ina ia avea oe ma puna o le oa, ina ia avea oe ma le manuia, avea oe ma awala e tafe mai ele manuia o le tua isu tau ainga. Ia e pei o le whanaunga le nā o le tātou prokalama, ina ia umai le tātou session I leva yaso ma leva yaso. Ia o whatufunga ina fo I tātou I whatufunganga ese. Ia ala e whatalofa atu ia Nathan Bass. Lo whatalofa mai, whatalofa atu fo ia Whangalilo Samuelu Alopopo tua vao matawheo. Ia whatalofa atu fo ia Puava Ale Fosio. Ia mai latou o mwhaiona mo mai tātou prokalama neva yaso. Ia la atu e ta atu tātou peselea. Ia na whaawau tātou tanoanga e tasi tū. O le atua, o le anganga lava ia. O e tapua I ate ia. E ta tau o na tapua I atu ai. I le anganga ma le whanaoni. Si o mi o le fata e ta pena e o le taulanga ma tona o ni au auna e mana o mi ai o lo man ta ina le ni sauninga a o sisi o ma tolima Si o mi o le fata
Mana ian matal noanga matavita o to break. But that's an aside. At least for city le o lo tu si a faiatu sei si ate o e upu o nei o le tu maleola. Le ase la ngona o mai I ate o e. O tali, it depends. Upu fa Samoa e sala aso. A fai mai sei si ate o nei o le tu maleola. Yeah. It depends. But it's almost like le melentata la noa vita. If someone gives you a stimulus check, it's almost like, o nei o te tu maleola, o nei la o fai mai le malo Amerika, e avatu lau siaki lea ina ia mawai o e le ola, or fale lei ai lo ola, or e tu ai o e mai nia o e talafu sa e oti ai. E fa penale le winga o le vai tau le wei e tatou. So, a fai atu sei si ia te o e ia upu o nei o le tu maleola. Le ase la ngona o mai ate o e. Yeah, lenta fa soa, it depends. Sala so. On the one hand, you would say, well, le ala me fai pea uma le stimulus check. Le ala me fai le masina, le tausanga, if I feel na o tu, if I feel na o toiola. Well, pe e te talitonu mai e ia te au. Pe o lisi na fesiri na fai atu ele li ina ua fai atu le li I a mareta o nei o le tu maleola. O na te fesiri role I pe e te talitonu mai e ia te au. I think o lisi na, that's a very relevant question. So mo I latou e malamalama I le mele o I nei ia o lau le tilo I could be wrong. Sa te le lava le financial bubble I le atunu nei. 2 triliona ia le awhai o italafu. Mera le atupu nei, le na saini lua vai aso talua e President Trump. Wa mata na paluni nei le italafu, so o te le ala le bubble. O te le lava le bubble o italafu I le atunu ule nei. Ina ua saurale corona, that's the pin. Pe o le pine le na papa ia le bubble. Le la ua whapea ina ile economy, ua shut down la tatou, una whamailo leo le malo. Let's print some more money. Let's get some money. And instead of putting it into Wall Street, instead of putting it into these financial institutions, why don't we send it to Joe Sixpack? Le tangata le pito I lalo, le ainga lea o lo tau mawhai o lo o la tume lo tau mawhai, they want to make the ends meet. So e mena le oe nei ia le malo Amerika. O te manatua ina, le taimi a o iei Obama foi, misalo pe valu se lau biliona le stimulus package nana fai le o valu o iwa. Tonu nei foi lava seisi mea na tulea tuai ina ia sidia le ititi ai le 1 trillion. Le temi lale nei, 12 years later? Lea ua le ngata I le 2.2 alo I le 5 trilliona lai tu alo no winga. Le fulata mawhai mai le corona 4. So mea lau wha umi ela utala onai e pese I o lo o polo misi mai le malo le tu maleola. Pe o le polo misi le na le malo e ala I alato tupe malato stimulus checks hia au mai nei mo tangata anu o malo Amerika. Ia nala lau tua I tua le mele na, e te talitonu o le mele manuia I tato, o le manuia lea o lo o saafi tato, o se manuia lea
mo le isi tupulanga lea lalovaoa o lo fai mai. E pei o le mena tauna na fesilingia I tātou. O a mea o e whatutua iai, o a mea o lo e talitonu iai. A whapea lava te whatutua I le tā lā, a whapea te whatutua I le tele o tupe, a whapea te whatutua I mea ia o whamaile malo e a watu e whaalelei e o tau ainga. A whapea te whatutua o mea nā e le lei ai le ainga. Ia. Ne mo e ala o mea nā e le lei e le ainga. A mo lo lava la lau siaki. Ia, ona le leila I o le ainga. E pe o le mele nātangia e le mātara noanga ma le IT, le break. E pe e iei isi mea e sili atu nei lo mea ia. E iei isi tosi o le manuia e ese mai nei lo tupe, stimulus. Pe ia whae tā lafu. Mea pe so o le mele nā leo o lo tamwhaitu le el tātou prokalama. Ia le ngata I le manuia I le taimi nei. Ia ae manuia fo'i I le lumanai. Isi tupulanga o lo whai mai. Whanau o whanau ma le whanau o le whanau o le whanau. Te mana tuaina ia le recession o 08 ma le 09 e whapea le tala atangata. They can foreclose on your house, but they cannot foreclose on your education. So, po le ala wala le whaatufunga ina o e wha le mawhauwhau e ala I la waonga, ia whaitau ngā tūsi, ia mamanatu fo'i ma tō whamanino o lo maua o e whateta inga I pokalama whapea. Ia o le mele nā o e le mawhaila vese whale tupe o na vese. O mena e eire manatu. O mena e mawhai ona ngalue ina ia o e se lumana I manuia. Le ngata I le nei tupulanga. Ia a whape fo I tupulanga o lo whai mai. O le a le mafuanga nā lai o na whaingo fie o na talitonu I mea vaia. E le whaingo fie o na talitonu I mea le vaia. Ok, e pe o le silna whawina o le tangata. O le ale whawina, e pe e talitonu o ia I mea na te vaia. A whaingatā o na talitonu o ia I mea e le vaia. Ia. E te tauna ma whaiona talitonu uma o I mea vaia ma mea le vaia. I think o le sina session fo ina tātou maua I le isi session mua I le talanoanga lea I le vāo Nikotemo o malelii. O whaiatu nei ia le li e te tauna to e whanau fo wina o e Nikotemo. Ia a whamai Nikotemo e whapewhea ona o ofi I le manawa o lo tina e to e whanau mai ai. Ua manatu ia Nikotemo o le melea o le to e whanau. O se mea whaletino. O se mea e vaia. O se mea o lo o lonai loa. E le mawhai ona whai se I vanga nā ua toi ofi le manawa o lo tina e whanau mai ai. Whamile li I lei o le mena lea o te whai atu ai. O le mele o te whai atu ai o le whanau fawina. Ia o le mea lofa whaleanganga. O le distinction whaleanganga. O le mea pe o se matangi. E angi. Le loa le mesa wai. E le mautinofo I tātou po whea e alu iai. So, o le wingala nā o le tangata ua toe whanau whaaleanganga. O le ale winga e ia te ia le I ite. E ia te ia le whaatufunganga le nā e na te vaai atu ua lo lou la au. O na I ite lea ma mate ma mautinoa ua angi se savidi. E se mai nei lo le mea vaia. Le mea vaia. So e pei o le na umalo lava le talanoanga le nā le lii ma Nikotemo. O na tosi mai e loa la ia o le mea na whao ngai e Augustine. O le ale le mea na whao ngai Augustine. O le vavai ese o le ola whaletino ma le ola whalenganga. Le ala o lo mamanu ia Western societies.
e pei ese a ia le malo, ese foi ia le lotu, ese ia tulafono le malo mo tangata lautele, ese ia tulafono ale kalesia e pe Manuia le whaatutuanga o na tangata whaatutua, separation of church and state. O le mea nana amata mai lava ina ua oto e Augustine ia le esesenga na o na pese ia realities na lua o le whaletino ma le whalenganga. Ia aile abesea ia le mua talitonu o le tangata i le mea vaia. Nei lo le talitonu i upu e istangata ma le mea le vaia. Te inga ina o te tūru tātou wali. Maua mai lava e toma tala i whawhine na o i le tunga mau na aso. Ia ele talitonu lava ia. Whamailan tala a le tuulo ulima i lona lima i le mena iei whao. Ma tuulo ulima i lona i tū le mena tutu iei le tau. O te le talitonu lava. So e itangata o le tātou watunuu le tātou o langa. E tangata tātou te masani e ma tātou i loa ma tangata o lo tātou ngā lulue whatasi. Whato ātali tonua i lātou ina ua wa ai i ai. Ia e pe iei la lesi tipi lea o tangata e talitonu. E talitonu mua. Ia e muli o na maua o langi soifua po o se wha maoninga. E ala i mea lātou te vaia. So e pe o le manatu o le auna e le, believe but verify, trust but verify. Wai, le sina mea tauna, patutuanga leo tātou. E le tauna tātou patuatua pongi sā i ai. Le whatutuanga lea tātou, a mesa tātou ia lo whatutua i le whatutuanga lea Kirisiano. E le tauna tātou whatutua la foai. E le tauna tātou maua whatau loto mai upora tātou whatutuanga o na tātou pasila ia tātou whanau, malesi tupulanga o lo usoso o mai. E te tauna tātou whatutua mautinoa. E te tauna tātou whatutua i loa. So le melna e te tauna tātou whaia ina ia tupu pea maola pea le tātou whatutuanga. Ia ma tātou wangaia ai pea le fina ngalo le tua ola. I le soifua ma le ola o tangata o lo whaongaina. Ia awai e mo ilava o le whatutuanga ua loa tausanga o tu ilalo. Ia alanga na avatu e tampapae. O tātou lau ele. A whewau se lau tolu sifulu. Mai o tātou sila fia foi mea tutupu. Ele, let's say, whailava ma le whaaloalo foi ina o tātou uso Europa. Mai lātou na avatua le tala lei ila lo. Ia e alu alua foi le avatuina o le tala lei. A le aua tātou o mai tātou iai, ma tātou whatutua, ma tātou whaitau, ma tātou whaataita ia. Leo a vea ele whatutuanga Kirisiano ma tātou metotino. E le ona ua whaimai ia le tangata Europa o le mele tau na whatutua iai. Ai ona ua tātou sa ilia iai ma ua tātou mautinoa. Lei o le mele whetau i tonu lava mo i tātou i le teimile nei, i le aluanga i luma o le fuatanga o le tangata Samoa. So e pei o le winga le nao o si manatu lea. E wha uma atuai ia la tātou tala noina o le mata upu i le vaiaso o mawai. Ia o le vaiaso neila o le tusi whaitau o le matei o lus futasi wha upumomua lus futasi. Ana whaiai ia ni mawhauwhaunga fo i le sā o mawai. O le sā laupama, o le so sā e masani o mai tātou, mese lau Kirisiano, o le sā lea na malanga atuai lo tātou wali i Jerusalema, i lungo le asini, sa sala e tangata, laupama, lafo i le ala,
ta laifo i o lātou ofu, ma lafo i le ala, ona malanga atu ai leo le li i lungo le asini. Ua vala au tangata o sana i lea umaliu mai le suafa o le li, o sana i le alo o tavita, ia ona latu ai leo le li i malu Yerusalema. So e pe o le mea lana na wha mafa i la o reflection i le susa. O le teimi e fuli ai le tai. O le teimi e fuli ai le tai. You know, e le manatu e whapea e le ato toa pea foi ia se manuia. E le ao pea foi se nuu. E le teimi e pongi sa ai. E le teimi e tuufua ai le sefe. E le teimi e te sa ili atu ai. Ia e le ise me maua i ai. O na whapea la i o le manatu. O le mea nasa tupu. I lo tātou li o Yesu i le vaiaso le nei. I le au mainga o lana ministries fo i le tolu tausanga o soifua maola o ia. Sa li lifa lava lana a o onga i me manuia ai. Sa te leva venga sa ia whaia. Mata mai lava i le liliwina e ia o le waina, le vaia whaima waina i le whaipuponga i kana i kaleia. Ia se i o mai fu i lava i le whaolaina o la salo le vai aso o mawai. So sa tele mano noa i tele ia va venga na whaia le li. Sa ia fia i eita ngata. Le ngata la i le whawhanga ina fu o tangata. Ia whape fu ina wha malolo la tau ngase. So o le mea la ua tupu ua tau aloa o na manatu. Ua mata o na whalongolongo tangata i ana launga o na pele sao ea. Pele sao ea ia le wholosanga le li. O le vaso muli la o lana ministry malona soifua. E pe ina ana fuli e le tai. O ina ana pe mai la o whaenga vangalia e le i eise va venga na whaia le li i le vaso muli na o lana soifua. Alu i le malu i Yerusalema i la sala upama. Nuu atu. O lo o iai i a tangata o lo o whewhata wai i le porikito. O le malu. Ia ona la langa le li o le sasa. Maia tuaiti. Ia ona furi ai leo lau. Pai atu o le fale le nei, o le fale tāpuai, o le fale tatalo, o le fale nganga. Ia o le nei ua Outou paia maana o e whaumea. Ia e pei o inae e ile manatu o le totele o lau skola o inana na amata ai o na tapena le lama ma le fasiutina o le tātou li. Ona ua o ia e ia upua sā mea upito isili o na onga o le ola o le tangata i Palestina ma i Yerusalema o le economy. E fwoi lava o mai lava i teimi nei. So se isi lava na te whaia se invention, se mea fau, e whaate le economy, ia tātou te pisa i ai, ma fifia i ai. E a oro lava i le teimi e whaatama i ai le economy, po ua sui e fo ia le whaatamao ai nga ina o se nuu, po se lau ele, po se tunuu, po se whalapu putonga. Ia ele nofo le lei, ia le nata ngata ia i latou o lo o maua latou mea i le economy. So, o mela nana tupu i le vaiasol na. Tātou te mana tuaina ele i ai i ni vavenga na whai ele li. Panga nā aile talal nā ile mati. Ana whai ma maua tuale li o talau lau, ia lau le mati,
lanu lau ava o na lau, ina ua lata i ele lii, sa ilini nai fua, ia pangalea, o le ini fua le mati. Ia ona fetu lo le lii ia le mati. Ia tu ia o lava ne ito aina e seisi ni o fua, se ia o lava i le whaavavau. I le tala wo i le aso na so o ai o toe o atu so o le lii. O la ato mori mawina. Ua pele mati. Eo. Mavo faupe fo i le tala le i le mati. Fe mai i la tona su e le tala ele se fuata mati. E na fo i vai tau o le tausanga. Ia e pangalea. Ua finangalo le li ia fua pele mati. So le sila na vala aua a le li i lo tatou fo i ola whaatufunga ina. O lea, we have to be ready to bear fruits in and out of season. Sa pele se fuata mati. Ia te taua na eni nai mati e maua mai e le li i ai. Be a afe mai le li i ate o e malto ainga. So pe ole siname taua ia ona tapena ni mea mo le lumanai. E tauna pa polo ni nai mea mo le tupulanga na fai mai e taua i ona ave ni nai nati mo i lato e sa ili mai ni me i le lumanai. Ua pe ole sila na fo pe mafo fau i tangata ia e fe fata wa ia lato tupe i le malu. Na ufa mtalafo i le tala le i le tatou session taluai. Tolu pe whamasina taluai. A latu le tangata Israelu mai i Ethiopia. E latu e avena le taulanga i Jerusalem mai le meolo i le malu. Le whapele o lantala ia le a pu e mai se mamoe lepo nā mai le whananga. Ona maila ia ave whaiela utaulanga i Jerusalem. Ia ona saula ia o le neima langa mamao. Whaitau aso o whaitau vaiaso. Ia mawhanga mai lava ia le nei taulanga, le nei mamoe lepo nā. A o tula i Jerusalem o eisi cottage industry nā o lo i tangata o lo o ngaia i le malu. E pe o le lato wa whaivalo filima o le mulu o le tino o le mamoe o le vaai ina ia oua lava ne i se mamoe mai, mamoe ngaulo na ivi, mamoe pōna, oua ne i se mamoe le na i le fata whaitau langa o le tuapa ia, leanga i le aveani me wha le tonu i le tua. Ia ua sau nei la ia le tangata malanga le nei mai Etiope. Ia pangalea masalope na ai e maile lana mamoe. E tonu umaila i Jerusalem. Ia ua ngau le vai o le mamoe. Pena whai atu ro leo tama ia. Ia e le ngata e whewhatawa i mwhesuia i tupe. Ala lato walea pisinisi. Whai atu ro la ia i le tangata malanga lea mai Etiope. Bari ua ngau le vai o lau mamoe. Le mwhaina ave i runga. Le angana me pa ia e ave whaitau langa i le tua. Ua laki la oe. Laki oe langa e nai mamoe ia le pona leo lo whawhanga i. Ia ma whaiona turn in mai lau mamoe le anga le vai. Ia watu le mamoe lea. Ia ma whatasi e ma le tau pa ua tia oe. Mai nai se keri se lua petolu. Ia ona e alula ia e wha awau i Jerusalem mai ave lau. Au taulanga. So, mela na ua tupu la o whai pisinisi ia. Whapena whailana lato whesuia ia tupe. E masani e tatou le atu Samoa o wae e wawala lata ia tutuila ma polu. Ia na whailai e yeile se senga le nao le tala Amerika. Na uwa aitaru e neia ua lua tala fitus fulu ono ea. Sene, so no wingo tala Amerika e tasi. E lua tala fitu se fulu. Le exchange ia, i exchange te tele ia. E yelo manatu e yeile
e iai le pesui inga tupe la fai le ititi atu nei lo le na. E te la watu lau tala Amerika ana o le lua tala 5 sene e maua mai i le tangata o lo o fesui ia tupe. Ia o na saula ia fai le esenga na 5 sene le esenga fai mo ia. Ia a watu na le lua tala 5. Sa fai foi la fa pe i de malu i Jerusalema. Tupua e ale li masalo ele po male ia te ia o a tonu fo ina fa pe ina ona fai fo inisi na te loa. Ia le fesui ino tupe ia le ngata na ia al fainga fo i taulanga. O molo la leva noa e sui ele mele na ia ona pailole le ile maya tuaiti. Ele sasa ile maya tuaiti. Ia ona fudi ele lau masasa tangata i fafo. So, a o anga ia tu la le li i le malu Jerusalema. E pe i ele winga o tangata na whaafelo ia o ia. Tangata momua na whaafelo ia o ia o tawaso. Tawaso lea pala au. Yesue le alo tavita. Lo whamaia i atea. O isi tangata na lato ta pisaina i malanga le li i Jerusalema o tamaiti. Ate i o lusfutasi. Ala langa i tamaiti o sana. Manuia le o fio mai le suafo le li. O sana i le alo tavita. Ia o malmaloa i tamaiti le na aso. I atu le o forseo. Le li i le ame le fai ai i uso o matamaiti mai lato na malmaloa. E fa mamale pisa. Ia ona fai atu le li a fai ai le pengana vai lato a fai ai le o te tele tamaiti a fai ai le bala au so o sana. Ia bala au mai maana e tau te tutu ai. Pe o le winga o le manatu ia mea e le mawhai i tātou o na tāo fia. O mena lepe e te lea i ale isu le o le environment. Global warming, maisi mena, aisea. Leanga e pe o le isu le na po le alawa i whea, low party affiliation, po le i whea lau mata opsisidi, po le i whea lau whatutuanga. Lei a oro lava le teimi e mawhatua ele ke lope leo lo tātou iai, ona ua tele ia kasa o ona o lo tu i tutonu. Ia whaina uma ia i tātou. E whapeaina le iai o le atua, ma le tāpo ia o le atua moni, ma le tātou muli ia na polo inga, mana fionga, mana tulafono. A whapea e tātou te o ia le vālena, a whapea e tātou te angasala pea i le vālena, o na iaila ia o le metu. O le melena le sa si ia i le li i le manatu lea, a whapea e le pengana vai tangata, a whapea e le whaia i tātou le mea moni, ma avela tātou whaatue i le tua moni, ma le tua alofa, ma le tua e ola. Ia, ona vala au mai lea o isi mea, ona whaongaina le tua tama vale. E ta pisa ina, whaamo ina, ia lona finangalo e pe na ia i laulangi. It's clear who God is for. God is for the poor, the disenfranchised. God is for the children. God sides with creation. God is on your side. Pero manatu lea, God is on your side e atangia ai le iai umalava o mene ia i tātou te ito tasi. E iai le mativa, e iai le tamaititi, ia e iai fuisi si umanga. O ila toula na e tele ina au i ai le tua. E tele ina lato i loa le tua. E tele ina lato langona ai o na lato fatu tua i le tua.
ia ona vea I lea o I lātou e whai mamoli mau le lofa maleanga leo le tua le langi. Pe a fuli le tai. A fuli le tai. Le talo ia maua mai oe o e tu mau. Ia maua mai oe o e alofa. Ia male manatu mulimuli ia maua mai oe o whaisau taulanga. You have to commit, love, and sacrifice. E iei lava tai taua o le soifuanga o le tangata. O le toe taile nei le soifuanga o le lii. Toe aso nei moa. O lana toe tā muli lea. O na manatu lo lea o ia sei ave sei nati taua. O na so. La tō lo whatutua ia te ia. Ia e mese foi ia I la tātou lo whatutua. Lo whatutua I le o ngā lo tātou li. Ia a tātou tele I ai. O na otola ia e le li. O le manatu lea. Pai o le taulang. Pai o le taulang. Tata ua fo I le tātou prokalama I masina o mawai. Atu ua I le whesa o tangata mua lava na tūlai mai e se mai nei lo atamu ma eva. Ona na whai oi I la ua I se awala whapitoa. A tangata mua lava na tūlai mai o kaino ma apelu. Tūlai mai lātou e pe ona tūlai mai fo I tātou mai o tātou mātua. Me mua lava lana whai e kaino ma apelu. O le whai o la taulanga. O le silea kano na tu mau tātou e te tau lava o na whaisau sau taulanga. E te tau na whaisau taulanga. O na whai atu la I le sa. Le taulanga lea e le pei o na whai taulanga le atua I lo nalo Jesu Keriso. Le taulanga lea e le umai se ola o se isi. A ole winga ole manu lauti. E ia se fasilinga, ia se apa. Ia se isi mea e talatu. Nei lo le mea te masani. Ia sina sacrifice. So te inga na usi ia. A tato va ailava I pepe mea matamaiti la iti. Matato pay attention. Well, study lea. Tato pay attention I alato talai e whai le amatanga o lo lato o langa. E babble uma e tamaiti phonemes. Phonemes o leo I e whauaisanga ngana. E babble uma e tamaiti e whaunga uma e lato. Ia phonemes I e whauaisanga ngana. Ai o lenga ngana e sero lai lato. O lenga ngana lea o lato matua. So in a sense, that's a sacrificial act. So e amatala I nā ona tātou distinguishina ma tātou I loa mai ite ma mata I tū le winga o le whaitaulanga lea e li lifa I manatu le whailaunga. E le o se mea te le. E le o se me umai se olo o se isi. E pe o se fitfilinga e whai e oe I le taimi nei au e tupu ae. E whatatau I mea olo o tupu ia te oe I le taimi ma le taimi. Tupu ae le tamititi e mawhai a ona they've got a lot of potential. But afa pe e alu ala suanga o le vatele ona e fidi la ia I le football scholarship a UCLA. In essence, that's a sacrifice. You could be anything that you want to be, that you can be. But yet you're limiting yourself to this particular school, playing this particular sport. So in that sense, that's a sacrifice. So pe ole manatu na fa'alele a tonu o fo enisi. Ole mele ole whaitaulanga o lo si o meina I tātou. O lo alai fo le tae ao ma e fina ngalo e teulo moenga.
it's a sacrifice. O lo tuli au pū le teimi e te amata I lau ngā ruenga. Instead of getting there at 8, you get there 15 minutes early. That's an example of a sacrifice. So amata lai nai me lai tina, e ulan na mawhai e oe, na whai le taulanga e te le. Taulanga e te tau mo le atua. Le taulanga o taulanga. So e pe o le manatu na. E wa le sila mea na o si ia I le so sa. A tatou whamaoni a ona wa ai lo tatou si o manga. Ona tatou I loa ai lea le tele o taulanga na whai e tangata. O whatata inga o le nei studio. E o loo a watu ai le tatou prokalama ele I whai e au ele I whai e le ati. Pa ia to le o tatou I nei. Taulanga na whai e o tatou uso o whawhine momo atu. Ai tatou. E whauta wa ai atu le ola moli le studio. Moli na tutu mai po whē, tutu mai e le Edison. Ia lea o Manuia ai tatou o la latou taulanga. O alua latou teimi, latou inventions. Ia pe fo lao le studio lea. Sau ne o manai le lau le tu mai. O le sacrifice le tufunga na whaia. Ia pae, ia ma le top, ia ma le vanisi fo I le e vali ai. So, umi tala o le winga o loo manatu o me lava o taulanga istangata. Ma o le vala au fo I mo oe, ia fai fo I sau taulanga, ia dongi fo I sau maa, ia lafo fo I sau aso. A e soifua maola I se o langa fai taulanga. Ia na tusala ia pe fuli le tai. E ato o tua pe lava oe. Ma fai lava on whaonga haina oe le tua molo na finangalo. I te me fuli e le tai. Ia, whetalainga le li e mana tua ina pe e lau kersiano. Ina ua vai atuata ngata e peise I e whate e tū wale li. I tū la fono le sapati. E sa ona whamalolo si sapati. Ia ai alu le li I whamalolo tangata le sapati. Ia lato saonga. Taulanga lo malu. Vai atuata ngata e le ai e pe whate e tū wale li I tū la fono. On familia le li. Leo te li. Te sau. Sau e wha umatia le tū la fono. Ana o sau e wha ato toa le tū la fono. So e pe ole winga o lana sau noanga. E mawhai lava ona tausi e ia tū la fono ia. Ma le whaia sana tala. E ui lava nei loa e ia. O te tauna me se tū la fono ia. A ole mea ua whaia e ia. Ua whaia e ia le taulanga. Ua si ilona lima. Ua whaasao mea te tauna whaasao. Ua ofo ina atu lona soifua. Isea, ina ia tudi au pūle whaato to ina o le tulafono lea. Tulafono lea, le al tulafono. Le tulafono e whawhao e tonu, le ami o tonu o le atua. Le tulafono whamai paulo o le taitei tama. E o mai le teimi e lava ilo tātou whaatutua, tātou te winga tutusai ma le atua. Ona le mana o mia le I tātou ni tulafono. Le tulafono lea a tātou ana iai. Ona tātou I itela ia I le winga o le tua. Le tulafono lea a pepele ia I tātou le tulafono. Ona tātou I loa lea o le ina ngalo le tua mo I tātou. So here's an example. I le vaiaso lava le nei. Vaiaso lava le nei ua uma ia le malanga I Yerusalema o sana tangata.
Alatu le malu fuli lau. O amata ona le fifia tangata I le uma sau I petania. Sau petania e loa I ma le mati lea e peisa I fua talau e le ini ona fua. Fetu. To sau Yerusalema. To e alu I petania. Ole me o langona le li. Afa bea lava e te wha maoni o langona. Le o iloa le li o ila vai o mai. O le wala au lea le atua mo ia ina ia manliu I le asufaleile. Ina ia wha masino ina o ia e le ngata o le lotu a wha pefo I le malo. O ilo le li le leile mea lea mo o na so. Le leile mea lea mo lo na ainga. Le leile mea lea mo lo na tina. Ia lesa vali lava. Le fai lava lana taulanga. Le whamaile o lana whanga tuanga ma le li le whatoanga I Getsemane. Le li ia a whapea lava e iai seisi a wala e whaolaina I le tangata. A whapea lava iai seisi a wala e tutongi e le sala al tangata. O le nā le a wala o te mana o e whai. A te loa. Pailo fina ngalo ele o loto. Pailo fina ngalo ele o loto. E pe o le winga le nā o le tangata e ato toa I eitu la fono. O le winga le nā o le tangata ua mili uu lona mauli. Patasi ma le mauli o le atua. A o amatamata le whatutuanga o le tangata e manatu lava ia o le atua e tali tatalo, tali manao, e whai e le atua me e fina ngalo I ai o ia. A whata I tai leo na whatutua. Ai amatua lo le whatutua ma miliu le mauli o le tangata ma le fina ngalo o le atua. O na whapeina lo leo lan tatalo. Pe on tatalo ile li il whatoanga I Getsemane. O le ale inga o le tatalo le li. Po le ala le fina ngalo o ele li ielo ta mahai. O le nafo I o te loto iai. O le nā o te loto iai. Pailonga o le tangata ua matua il whatutua. Pailonga o le tangata ua whatuatua I le atua. Wal whailonga o le tangata ua whatuatua I le atua ola. Ia mal whailonga fo I le tangata. Pai taulanga. Ia. A furi le tai. O la tatalo ia maua mai oe. O alofa ia maua mai oe o tu maupea. Ia maua mai fo I oe o fo I na atu lo soifua mo le atua. Ia e pei o le lafo le le sa ua mawai. La tātou tātou pese lea. Iona wha awau leo tātou talo noanga I lisi tu. Le lalo langi umai. Ia Outou alalanga atu I le atua. Ia Outou pipese atu I lona suafa wa malu. Ia mamalu ia te Outou lona vi inga.
matango mea uma e paleo e vinga si tu olima mavia oe le amatango mea uma e paleo e vinga olo vinga ele e tuma peo e favava si tu olima mavia oe le amatango mea uma e paleo e vinga si tu olima mavia oe le amatango mea uma e paleo e vinga E fo atu lava ia te oe le lalo langi uma. La tau te whai pesenga ia te oe. La tau te whai pesenga i lau suafa. E tu mau le mamalu i ova e whamamau. E fia fia i ova i ana mea na whaia. O te pese ia i ova i lau nei o langa. O te whai pesenga i lau atua. A o wola. Ia, ona umala ia o le launga i le vaiaso la watea, le sa, pardon me, le sa o le baso nei. Ia, o le sa mua o le masina, so na whaila ia o le matou whamantunga. O le si le mea e fau ia matou, me se fau lo tangatanga lue. O le alea, o le tu o le tapo inga i lunga o le malae lea. Le malae lea e tino i matangi, le malae lea e pei e leo no nofo mai ni tangata e te launga atu iai. Ia ai pei e launga anga i le me pueata. Ia e tau mate o e po ailai tua. Wa o lesi winga manai lava o le whewalo filima lea o le launga. E te vai atua o la whewa i tangata. O na e lola ia o te tauna tipi launga. E te vai atua o ngā lemu mai ma waiane ala tu telefoni o na e lola i o taun whapupu lau tala. Le malaya lava lea. Ia. Lea o i lopo o ilai tu o le camera. I lo matama. Ia, na whai ala i o le mātou sauninga o le whamantunga i pe on masani e mātou. A pe sa o i te ina lava o lo i eita ngata o lo matamata mai le o malama lama le la tātou ngangana. Na o tele lava o launga o whapertania e uiana le lau nanu. A sa tau mawhai pia lava ina ia whapertania i se whapertania whaingofie malama lama i tangata. Whapena fu ila na whaila mātou whamantunga. Au lisi la mea na o i ite iai. Na o i ite o lo iai ia tangata Samoa. A tonu o lo o iai fo ina ia lātou fesili i le whatutuanga lea tātou.
ona o tau mawhai le whaapula mo I lātou I se awala whaingofie. Ia le sakarameta lea o ta ua le whaamandunga. E peise I o se manao le li'i. Moana woa ia sfurulua ia tau le lea. Le manao le li'i ina ia lātou manatua ina pea o ia. Ia wa o le pole o le so tofi le tupu ai le paseka mulmuli lea. E olo o whamanatuina pe le kalesia I le amatanga o le masina. O tuli ia so o e tapena le paseka, Passover. Ia o na whaputopoto la ia o ana wo I le whewhea o pito lunga ma whai atu iai. You know, could you do me a favor? O ne ngalo ia te Outou wau. Ia o mele te miau te oti ai ma liu ai. Ia o ilo le li e ma liu le aso so ai. Na whaturu le li. Te mi umalawa tau te ai. Te mi umalawa tau te whino ai. Mwhaiona tau manatua inao. Ia, na whamaila I o soo na ia I le awhewhea o pito lunga I le amatanga. Okay. Okay, I mean, it's a small request. O le talo sanga fo ina sau e le sau mai se tangata I fafo. E sau mai la lato wo. Ia, whamailo la I lato, okay. We'll do that, Jesus. Every time we get together for a meal, we'll remember you. So, inala valana ta pena mai ai le, let's say, mannerism, ritual, sakarameta. Yo mai lava le taimil nei, luafe tau sanga taluai. O le ala le whanaunaunga, ina ia tātou manatua ina ai le li. So, e le ngata la I le whamandunga e pei o na ta pena e kalesia I le taimi ma le taimi. Ai lo manatu e tau fu ina whapeina ia te oe, so se mea lava o e iai. Te mi umalava e te ai. Te mi umalava e te inu ai. Ia e manatua le alo le atua. Awa a e manatua ina le alo le atua. Na e manatua ina leo le atua. Ese le manaia o le talo sanga le lii, ese fo I le manaia o le tali faitau. A ona so I le nafo I la vaso. Lona toe paseka. Awa o wala le ngalo o le paseka o le tausaminga le faie e iutaia. Tausanga umalawa. It's a Seder meal. In fact, tai au I nei lava le 21st century. Le o faa wau mai lava le fatu tuanga tangata e Peru. E o mai lava le temi nei. So tai au la lato Seder meal, lako Passover meal. Le faa manatu ai le lave ina I lato e Yehova. Te mea polonga ai lato mo lato tua ai e kupito. So, o le whaoa wina la le nae le li o le whamantunga ma le tapu inga le whamantunga le whai e le mato tuanga ma le mato tradition e tasi le masina. E isi tradition e whai a ia sa uma, lupe toru le sa. Ia mo mato lava ia e pe le sara le whatau matu nei. E whai e le mato whamantunga. Whatasi le masina. Ia, e le ngatalai na whapula whapena le sakarameta e masani e mo Samoa o loo tau mawhai e malama lama atili. I le nei fu I sakarameta. Ma le tāua le sakarameta le nei I le whaau o wina o tala o le tātou whatutuanga ma le tātou kanona o mai le nei tausanga. Asa o toina fo I la le me masani o na whai o tātou tua a Samoa. Le ritual le ta o le aleanga. Ele o o stangata whangota. So o te le o iloa se teimi na o a wai ai I se aleanga na whai I tai. A o upu nei na o maua mai o matua, tua a, ia mai la tau foi na mori mawina le nei ritual. Ta o le aleanga.
e whapele tala a o tautai i ngā tai e whango ngota. E o lava i se temi umi, i e fwoi lava ia whaiva e whai le tai pē, ma le tai sua. Ai o a ia tangata ma waa ma pau i tai. A o lalai le teimi e fuli e le tai. A o le teimi ua le ae e le ngafo. A o i teimi ua le ai e ia. Ia o nei lolola ia tau tai ua te tau ana toi fo i iuta. A ma mau te fo i la lato walu ua le lo atu whanua lalo. Ia o na manatula i o tau tai o le atu fo i. Ia ona whapoto la i o pau in the circle. Ona whaila i o la lato mele o le aleanga. Pela lato tala ia. Ia ni a ina. Ia ni a le pau ia mai se tato lufina. Make sure le equal ia le na pau ma le pau ma le la pau ma lis pau i nei. Ina ia lufi ina ia equal fa le whasoina o le tato ia. O whelawala ia le pau sa a aila lato ma unu ma le leila lato toso le ia. Ia e inisi pau e le leila lato ma unu e le a aila lato toso. Ia le o mai nei ma ua whaile aleanga. Le aleanga. Ia o na whaso aila ia whapena o le catch, o le whaiva. E whatatau la atau nu o tu la pau ia i le taliuta ma i lato o lo whatani mai le whaiva. Lo tapo ia mai i le whaiva tau tai. Ia na waturo lava lea tufa. So, o le isi la le winga Manuia o la tato watunu, o la lato aleanga. Ma ua o wa aia uia foi i le winga leo tato, o le winga tamu whai e whaasoa. Whaasoa ia e mea uma e le whaasoa tutusa, whaasoa alofa. E le ngalo pela vai au a o la matu o whipese po ani ni sauninga fo o se maliu. Pe alusa matu si o na maila i o palpala malo o le sia mea te mai ta wina au tupua e wale to whai nei. O na wale whapeina ia le sisio mangalo e tatou. Ale mea sa o vai au ia i Samoa o whai o le amailo lava palpala malo le i o na tufa lola ia. E o lava i ainga vai. Ia mawasio lato winati. Ai whapeina le winga lea, le aleanga lea. Mai o ai o whai e tangata Samoa po ani alato projects e whai. We work well in a group. E le iase isi e matilatila so nata mai. E pese e whaso umalava e o whai ai lato e malolosi e tam whai ai e whawai ma let the weak ones catch up with them. E o le wingal na. Now, e whaila e whaila lona o le na whai manatu a pe e leo le melna na whaila sa, o le mena whaila sa o le si ane i lunga o le isi lea ritual, le isi lea mannerism a tautai pe a fuli le tai. Le tu whatasi o lato papao i na whaila i ra lato aleanga. So, manaia ia le sauninga le savi ia fo le tua o lo tatalo ia o ngā pe fo i le nei malae ia o ngā le nei awala ia o ngā le nei venue ia whalau te leini ia le fina ngalo le tua i tatu tangata. Tatalo whātu ia Precious Whalenga tui la epa mafuta mai tatu pokalama whatalo whātu fo ia Wava ale fo sio lo o mafuta mai tatu pokalama ile nei vaiaso. Ia o la tatu whaapoponga lana ile nei vaiaso. Ia male vaanga mulmuri o la tatu pokalama current event. E pe lava le manatu tuli manu kanona le Outou Manuia. E tatau na mawhai e tatou o na ave nei
manurauti, nai manatu, nai philosophies, nai tō whamanino ia tātou te maua le tātou prokalama I lewa yaso ma lewa yaso. Ia ona whataitai la ia I le soifua ma le ola o le tangata. Ina ia mawai fo inisi whaato to ina o le manuia o le atua. O lo I ia whapea fo ona whaato to ina fo I le finangalo o le atua I nei. So, lo whengai pēr I mātou ma le COVID-19, coronavirus, o iei nei se guidance I nei Long Beach. A e wherua I whafo. Ia ona waila I o lau mata pule o lau mask. So le alau te wherua I malau. Lau mask I le neiva yaso. Aksna. Aru lai whafo I ona waila I o le mask ina ia pe o le manatu ina ia lave ina mai lo paapisi ina atu o le siama I stangata. O iei le mele ta o le asymptomatic. O le winga o le upule na o lo ia te oe le siama. Ele o iei ni faalinga o lo e ngase. You're asymptomatic. Ngala o le mask o le matapule. The taofi ia te oe na oe. Pa ia manava. Fluids for e wai mai se tulo I lo fonga. E PTI nisi. So le la ua fautuina umai tatou I le nei tuo le lolangi ia mese nei Long Beach ma California. Ia wheoa I ma mata pule te mi umai te arua I fafo. O le vaiaso nei la so o nei o vaiaso tu ngana o le whaimai e le manatu o le la spike nei. Mo Long Beach lava ua ono tangata ua maliliu. Ata I le lua se lau tangata ua infeki. Mo le COVID-19. So o se mea mo I mātou I nei. So no lo e fo inisi I tuo lo langi pe o pasi ai ia le siama man whamai. Ia e mo mātou lava I nei. Ia leo lo whautangia pe ia guidance des ma whautuanga le health department. E manatu mal whautuanga e tau fo ina tātou papeina o na whai. Le sila mena te wala au mai ia kasi fo o tangata o sia mātou au lotu. Mai ta itala vau fo. Whamai o lo mafo fau ia I niana investments. Whamai la ai ua tala noa inisi. Mendai fo ia apps o lo I lungo le telefoni. Na o la life city mai a te au. Ia so manatu fo I nai mena. Ia no fatu la oi. Well, she's in her mid-20s, so te lo lopo feo o mawainia na tupe. Ia e pe o le nganga fia ina ua ieiso na manatu. Ia mafau fo I le fasili ina o tupe, le investment. Wai o le financial plan lava ia a le tuspa ia awape mawala o se furu tā la. Ia ona avela ia o le tā la mua I le lotu. Pe lau se furu ai. Po le alava ia se tapu inga fo I olo e tapu ai ai. Ave I lau tā la mua. O le mele o se furu ai e le manatu o se mea se kalesia po se whapuruputonga karismata. Ia ele ai na i tono le tuspa ia. Ele se mea fo I na whatu awhai nei. Mea ua lewa na whai. Na mata mai lava I le tamao le o whatutua I Aperamo. Na ua fesidi Aperamo I le tua. Po le ase mea te tau na whai e ia. Ina ua mata ona I ite Aperamo I le iai o le tua I le langi ma le iai o le tua moni I le langi. Ma le iai o le tua moni e ola ai tangata.
Ia ina ana a matai ona fesilisili. O le siana fesili le tu o le ase me whaia e ia. Ina ia i loa ai, ma wha manatu ai lo la pale whea ngai ma ia. Ia ona whamai leo le tua, ia, mai leo sifuru ai. Oto le sifuru mea e te maua. Ona avela ili tangata ingoe me kisa teko. Le tangata fo ia matua, tai ai fo ile nā vai tau. O ina peina amata ile le sifuru ai. Ia nei fo i teimi na alu alua fo i suanga al vaatele wa ngalo fo i tangata ona whaile sifuru ai. Wa le winga leo o tātou a le whamanatuina lava e i waina ngalo. Ele na fo i lae e tula i mai ai le vai teimi o malaki. Ele nae e manatua pe tangata ia le vala aua malaki i lo nuu. Le nuu o le atua. Ina ia toe whaamomu le sifuru ai. Toe la langa le sifuru ai ia toe wha marolosi tangata. E whaila lato sifuru ai. Aisea. No ua ngao malu. O le aile lei ia whaitaulanga ma o staulanga mai lato lo vaia le malu. El mafuanga whanau o le valia ai le malu o le soloa ia ipu. Mea lava e te tauana ona whai e tangata. Ene ngarulua le malu. Walala ona le whai al mena ona ua le toa anga tangata Israelu e maila lato sifuru ai. Maila lato tupe. Ia ona whai atu lo le malaki. Pamaile atua ia Outou tofo mai. Pamaile atua ia Outou whamalosi ona Outou whaia le sifuru ai. Pe o te le talai ai pupuni o le langi ma to ifo lona manuia i mantua i tele lava. Ia te Outou. Wape o lisi lea mea peise i na tau mawhai a ia perfeta e whamarama lama o le ale mea. O le fesota inga o le manuia o le atua. Ma le manuia o isi. Iai le fesota inga o le manuia mai le atua ma le manuia i nisi. Le manuia i fafo atu o oe. O le whaatete inga la o le mamanu lea na whamei tuspa ia e winga i tupe maua. Pe se furu tā la lau tupe maua na avele o tā la mua i le lotu. I le atua. Pe lau se furu ai. Ia wa o tā la na a to tele ase nuu. Ia lava ma tutoe ai e tutongi e lau whai ngā ruenga ma vali el falsa ma fufuru el kapeta. Me umalawe fiam na mia. Ina ia o atu la tangata i le maru. Ia latu te loa lava le iai o le atua. Le iai o le pau o le atua. Esa o wa o lae e le lei e le tausinga o le maru. O le tālalo na lua. So tālamo moe ave i le atua. O le tālalo na lua e ave mo nisi. The second dollar goes to charity. Pe o le mamanu le nā le tuspa ia, o le financial plan le nā tuspa ia. So tangata o lo o matitiva, tangata o lo o fiamana miel so swani, tamaiti o matuoti, tina o maliliu o lato te tolua, ia ma tamaro loa foi o le eni fafine, eni o lato tina, e pe o tangata ia, charity, pe o tangata ia e te tauna ave ia ile tā lalo na lua. Mai tele foi lava ia wha tonga ile nei foi paitau o la tona ngā ruenga o lo whaia. O le avatu o le tālalo na lua le al tangata o na ngaosi ele i la tau ia whatufunganga e tau sieta maiti nei. So o le financial plan lava la le tua a whape e lau sifuru tā la ave momo lau tā la momo le lotu. Ave lau e kalesia. Ave le mea o lo o iai ia e whaia onga o le whatutua. Ia o i la tau e ai le tālale nā. Ona ave leo le tālale o na lua ia i la tau o lo vaia tangata matitiva. Tangata le o la tau mea. Ia o tālale o ntoru la. Ave la e invest. Ia o le financial plan nā. Ave ia i la tau o la tau ngā luenga o le whatau atu. Ina ia maua mai se whasilinga.
o le tālalo na tolu le nā. E pe e le winga o le tālale na e le mo le teimi nei, mo le lumanai, e le mo le tupulanga nei, ia mo le tupulanga la lo vaoa a muli o lo fai mai pe a umatu I tātou. So te rao tāla nā e le mulu e sisi, e se a wa o le wha moe lava o le tālale na e le o I nei. So a avela le tāla mua I le lotu, avele tālalo na lua I tangata matitiva, avele tālalo na tolu investments. Ia na tutoe ila ia o le fitu tāla. Fitu tāla la le nā e whaongae o e mo e lava. Ia na o ta ape mua ma oto mua le inati. Ia mo pakete na e tolu. So o le mea lau whamatalai nai le tala le nei ona ua whamaila ia le tamaitai lea o la mātou o lotu e paisa na investments. Ona o whapea lea. I'm wondering po ua avele na tāla I le lotu po ua avele sia na tāla I tangata matitiva. Ua I le mawhai e ia o na mawhau I lan tāla alo na tolu lea. Ia ele I tele sa mātara noanga ana o whai atu ia whaftai. Whai wa ese manatu ai let me circle back and then we'll talk about it some more. Au le meo o Wailo manatu e tala whengai. This is one of those current events. Ona le mele an tatala no ai, vita I le break. O whamai nei ia le ITA, tangata sole ali e. Ono sifuru tā la I le tu lalo atu tongi. E tangata e fitu sifuru lima tā la atu tongi. Ia tangata na ia pitu I lalo. Ta fe tu tongi o tamata tele lai lunga. Ia, e pe lava lo manatu. E te taua ona whaonga le financial planner le tuang. It doesn't really matter how much you make, but how diligent you are with what you receive. So tawalana oto mua le tala mua mo le kalesia. Ia ona oto ila ia le tala mo tangata matitiva ma le ministry. Ia oto ile investment. Ia o mea tutoe ai. Ia o mea namo oe. Waifula tangata ua tele alato tupe maua. Such that we'll reverse elato. We'll reverse elato. They live on 10%. Ia na avela ia o leisi fitus furu pasene. Ia na tutoe e foai mo le kalesia po o disi foi me ese mai nei lo ia. I mean, how much money do you need? So e peila o le fautuanga. You know, pay attention yo tupena maua. Awa a e maoni nai meiti. Mai ale tala ale li. Na te tofia o e pule metele. When whaangaine le tua ia lo maoni meiti. Ia e whalau tele ai ia lo na finangalo. Na o ta ua I le teimi ua mawai foi. Le ita lafu o lo I nei ia le larulangi. Lua se lau 5 triliona le au whai o corporate debts. Aita lafu a tangata ia latu credit card, aita lafu ita avale, aita lafu a bisinisi, aita lafu fo ia sovereign funds. Te le tunu o le elato aita lafu la IMF. Lua se lau 5 triliona. Ia a paule malosi o banks e na o le 10 triliona ia lo lato malosi. Aila sisi malosi tu atu. Ia ele mai faltupe. So afa pela e alu wa suanga al vatele le coronavirus le nei ua tupu. Ma shut down na pele economy. Ia e ulava ina pepe ia pisinisi. Ele o le lei lo lato fawina. Ina le mawhaia I lato ona mawani tupe tutongi e lato e talafu. Ia ona default lola ia o la lato e talafu. Ia afa pela vala pe 5%, 20% ia le default rate.
I le 2.5 triliona lea. Ia o wipe out uma ia le capital a banks. So o le mela e tataona o na tātou mafawfau iai. A whapea lava o pakete ia tolu na au mai e tuspa ia tātou te whaongaina. I ona whasidira e tātou po o whea o iai ia pakete ia. Wai or whatete ingo meo investments. Meo investments. Iai ia uni o lo i nei, o lo iai ia firefighters, o tangata ia o le malo, leo. O le average pension lava al tote leo tangata ia pe miliona lua. 2 million ia le average account balance. Tangata te tele atu ia lato account, e fui tangata e laiti ia lato account. Ale meo o lo tupu nei investments nei. Ia le tangata na te kolina ia shato o me ia. O invest lai e tama ia tupea nai tangata ia li taia. Ai tā lafu ma equities e le teimi patama ia ai. Teimi e leto whanau mai e le tupe ona o leanga lato investment. Ona whapero la ia instead of $1.2 million, you're down to 300 or 200. So e pe o le mea nā leo lo tupu nei sa tupu fo i le o valu ma le o iwa. Na fo sa lungala lo i fo i ia company, ma uni, ma ilato lo va ia tangata ia. Ia le fo la tupu ne fo i ono le mea lea. So o fa umi le tala lea. Ona e te tawana pay attention, e tawana fisili le tangata. Before lava ona fisili ia stamaita i tala volea. Ia fa pena fo en taun tato fisili. O fele me te tauna tu oi tupe. O le afo il whaonga ino tupe, o le ale investi ino tupe. Tauna malamalama umai tangata. Wa a malamalama la ia ona le whaasese ina la ia o e nis tangata. E pefo lava le tato whaatutua. A whapea tātou te whaatutua pōngi sā, ona le whesosoani leo le tātou whaatutua i le ola soifua langi mai na alu i luma o le tangata. Ala vea le tātou whaatutua whaima me punitia i tātou mai le upomoni, mai le whinangalo le tua, ia Manuia o le tua wato whaina mo i tātou uma. So, o mera nā e tāua ia le whaatutua ma whalango lango. Ai whaatutua ma whalango lango mautinoa. Lango fo i maleoa. Ia. A tātou pesele i ona whaai uele o tātou prokalama. A tātou tonu o tu le tasi tū. Oh my, ia tatou ala langa, i le
Ia, o le tātou prokalama nai le neva yaso. E whaila mātou sauninga i la stofi, Holy Thursday, Monday, Thursday. O i lātou e mau whanawanoa sign in le second Samoan. Second Facebook, second Samoan, le account of second Samoan lunga le Facebook. Ia na tātou mafutai fwile nā sauninga. Tāu o le tātou ola whatutua. Ia, te mil nei ia manuia lava le whasausonga o le tātou atunuu. Ia, mamuli te leato lo whaanga o i mātou i nei. Le tātou atunuu i so se mea o lo onopia i ai. Tau ni alofa le tua i au ngāfu i le whapoponga o le nei segment o le tātou i Outou manuia. Ia so swani le soifua ma le ola o i lātou o lo ofia mana mia. Ia, manuia tele le whasausonga o le tātou atunuu i le nei afiafi. Roto ono mispowena Tagaloa i Outou manuia. Whawhelo i atu ma whaatalo whātu i le auli ai, o le o ngā tutonu le nei vai aso, i tiu te mga luenga ma whaiva o whenga iai, ma le pa ia ma le loa si o tātou atunu, le wha o tātou toi wheiroai, ma tātou whitāpa i lungo le ea, i le nei wha i vaenga le aso, i alo mai o le nisi le nei o whapoponga o tātou tala mai Samoa. O tātou tala tumua, ua whamalo si au nei le tama pule o le pulenga Samoa pia, le fionga i le aki e pikupo ala pati lui mata e linga, a o tātou iai le nei vai aso sa sili, o le vai aso pa ia, o le tawulu manga, o le ngā luenga la veai, alo tātou ali i whaola, o le ua aveai, le whamalo ma le whawhitai, le fionga i le aki e pikupo, i le malo, whapeai ma a inga, ai mai se ai o teimi whainga tānei, i tāpe nanga o le whamai o lo se sā nei, i le lalo langi a toa. Noa mo le kale se katoliko po le pulang whaakiko po Samoa pia, ia, a malo fo i le fina uri talo, a malo le ono sai ma le lo stele, le whaalongolong tina, whaakai la wos taulanga, i lanko wos yosina taulanga, whaakai tia kono, so swani ma whalitua, ia whaapea fo i au na ese, o le upu ma le ukalestia, ia mai se lava fo i o kātu ainga. Ma lor ngā lulue whaakaile o seos taulanga mo le li ia manuia o se tāli o tunu. O lo o awhepea le langolongo sua a le tamapule o le pūlenga i fuafuanga whai a le tātou malo a o whaauaua i pēr polo a inga o whalawe lawe tutu pu whaafua sei. Talo pēr mo le malo ana fuafuanga mai se alu se fua malo loina. E tātou Pasta ua le nei vātau, e tātou a onga mai malo sa whaatamala, e a leo toi ngā ioia, e a o te tele le whaamai, au malo losi, ai ona o le whaatamala lava. Me le tātou i talo le maua pēa le, tō whai le malo, mai se le soifua malo loi, tā pena i tātou whale mai uma, o a tātou te loa, i le loa, ia a lunga le nei whaamai. Pe te ua o mai a o loo tātou tāpena. O tāpenanga umalava ale e kālesia kātoliko, i le whaai unga o le vai aso, e a matatu lava i le afiafi o le aso tofi, e a ngai atu ai i le aso whareile o le aso maliu lea, whapea e fwoi, ma wha solo atu ai lava i le aso sā o le tuitu, o le a awina tu sā o lava i lunga o penga ta whailangi, ma le TV ale e kālesia e kātoliko o le upu mana. Ai ua tāwhia umasauninga, le masani ai o na tāpena pena, i whai ungo vai aso whapene i le tele o tausanga, e whai lungai nai, ia puapua ngā o le tātou ali i whaola. O nisi o tala, na maua awa noa, e awina atu ai e tātou mata upu e se fulu male lua, o tangata ia o masalomia, o a fia i le whamai, le sa poloka, i le matanga aluenga o le whalemai i mototua. Le va lele o le tu a inga, o le ambulance, na malanga whapitoa mai, au ki lani e awina atu, se ngase, tinga ina i le asuana, nafi, ma maua i loa ma le awanoa, e awina atu ai e tātou mata upu, e se fulu ma le lua, mo le sa ilinga lea i New Zealand, pe wha maonia o a fia i le COVID i se fulu ma le iwa.
Na pauleo mata upu na tutoe, inisio sa masalomia, sa tau fia mapoloka il whanama i mototua, ona o le tau fianga, o whemalanga inga i waa lele, a o iaile lalulangi i poloa inga o tapu, o le tele o atu nuu, ona o le whaama i lava, o le COVID se fulu ma le iwa. O le sofu i le wa atoa i aile se fulu whao aso, o nisi sa tau fia mai le malava lele, ma awina atuai quarantine, i le whalitani malo o le oritai si usenga. Na Manuia mai e le metanga wenga o le soifua malo loina, le tau se sia umalava o le sia kiina o ila atou umanei, ina ua mahe le se fulu wha aso i le tai ao ana le la, au le i te talaina atu ila atou itua, e feilo i atu i o la atou ainga. Na whaalia e le li pulisili o le whalitani malo o le orita, le susunga ia le atou a Jerry Brunt, e le i malama le vaveao le so, a ua leva ona tā pena masauni le to o tolu se fulu ono i lātou, ua fia me le ngātu itua, i o lātou a inga, ua mai a foi ona whaatino ina le matanga nuenga, o le whalitari malo tā penanga umalava, mo le whaama maina i le lua aso le lumanai, o no fuanga sana no fuai me whaonga ina i lātou, mo le pui pui lava, ma le anga i luma, o le whalitari malo, o le whaite tenga lava, i le pepesi ai o le nei wha mai, o le COVID se fulu male iwa, ia po le corona virusi. O nisi utala, e selia i le ono se lau wha se fulu male tolu afe tala Amerika, pe tu se lea male tasi tesi male valu miliona tala Samoa, ua wha matu uina mai le malo i Japani, e awala atu i le amapasa o Japani i Samoa nei. E fesosoani ai i le matanga luenga, o le soifua malo loina, a walawa tāpenanga mo le wha mai o le COVID is full maleiva. O le fionga i le tamai tai minista o le matanga luenga o le soifua malo loina, le fionga whai malo toa kika stars. Na ia talia ina le nei fesosoani i tā ua, i le Outou ma le sini o le fesosoani, na whaalia le amapasa, e whaatu beina ai nisi o tā vale ambulance, whapea ai fo i ma le whaatawa ina o nisi o mea tōtino, e wha o ngā mo le tāpenanga lava. Pe a fia lo tātou atu nuu, i le wha maioti. Na awai atu fo i ai ma le wha aululunga, o le matanga aluenga o le soifua maloloina, le fionga le ausa Dr. Take Nanseri, i le sai ni o le nei malienga, i le ofisa Outou o Japani, i te tonua pia. O nisi o tala ma le pāle mene, na whaalia e le fionga i le li whaipule, na whaitoa tala imanu keti, o ia fo i sa vea masui ko mesina o le matanga aluenga o leo leo. Na ia whaalia ai luma o le pāle mene i le asona nafi. E le wala ngā te tau, i le teimile nei u whisuia inga, o tu whaatasi ai ni matanga aluenga, o le whale pui pui ma leo leo, o na sila sila le menista o le matanga aluenga o leo leo, i se esi tanga o tutongi o leo leo. Pe afu atu, i ngā luenga wha au popo, leo ua iai nei ni matanga aluenga, o whale pui pui ma leo leo. Wha manino e le fionga i le li whaipule, o nā whaitoa tala i manu, le ese senga o le totongi a mata, o le leo leo le whale pui pui, ma le leo leo, a le ofisa o leo leo. E a mata le leo leo le whale pui pui, i le se furu whaafe i le tausanga, a o le totongi o le leo leo a mata, o le matanga luenga o leo leo i pia, e se furu tasi afe i le tausanga. Na langolango ina e nisi o sui whaipule o le mota, le manatu le fionga na whaitoa, ma ua whaalia e fo ila e le minista o leo leo, ma whale pui pui. Le awhionga Jalavea Dionisio Hunt, e whailawa si te leo le ese senga, o le au whai o leo leo, i to tonu o le whale pui pui, e nā o le se lau monotupu, a o le matanga aruenga o leo leo, e o vātu i le ono se lau monotupu leo leo, o le mafuanga leo le ese senga, o la tau tutongi, e ta ina whaalia le minista, e tati atu o leo le atangatanga ia i la ua, ma le kome sina o leo leo, o leo fo i la ua afia, le fionga i le li minista o Jalavea, i le anawa tau fu i lea ale malo, o lo i ai nei, o le tama fu i lea o whata ati atu. O le awha iwa tu e fu i mo tātou tala, Manuia te le lava le alo atu Samoa i whai ngā malo longa, pasoi fu ia, ma ia Manuia. Hello. Hello, Uso. Yo. So le makwai polo ngali mele ya. Oi Lea. O Sam. Oi. Lá meu cubus. So le la manga mi mese tupe sa vai. Ma to o fiwe so se fale la fo ai so le. Sorry. É que a America ali de Mekele, pe yali on ai que foi me sa vai yali
Arulungo le lima lua ma le Long Beach Boulevard. I, O le ngā le whare Samoa. whare Samoa, whare Samoa. Lani ngō le whare? Le whare o le teine Samoa, o le savai e nofo i le Sionko Mexico. E le la whare na ta o le El Rupios China Market, ngai lunga tonu lava o le Long Beach Boulevard ia mai fo i ma le lima lua. Ia, e lafo anei la tupe a. E le mwhainga misi aki oe, ke mwhaya e lafo ngei ka masisea ka manga, e lafo ngei, maua ngei, e ngei fo i. Yo e hami ei. Moi. So le ia wale le wa ngā fulalo walo tu ia oi so le. Ia wale le la uso. Ia uso vai. Ia. One i ngalo iaki oe, se a sau ma se ka plate, e maua fo i le mea ai Samoa, me ai vela. Oi so ea? A ngā le so whalili a asko, ngā i mele so sa. Ia. Yo e se Samoa ma se ka me ai, pāma mone uso. Ia wale le, o te wala awa tu la a. Ia, wale le, Ia pāftai. wale le, whaftai lava. Ia, le El Rupios Market o lo whapena o le ero la tau au nanga. O le Pacific Way Money Transfer i ele la tau la i sale ufi. Whapena fo i masale lo longa. I le vantu meno o le lua valu wha fitu lima. Telefoni nei. Lua valu wha fitu lima. Le El Rupios Market o le tonu o le ai o Long Beach i lunga o le lima lua tasi o. Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima. I le telefoni lima ona lua. Lua wha fitu tasi iwa valu valu. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Tuna Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mawha Samoa, tale mamoe, supo mamoe, a paparu sami, ofu pami, moa tunu masi usi upipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mawhai, e whamaria ino no loto pa e talatu o a au, i le El Rupios Junior Market i te tonu ore Long Beach i le lima lua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni lima ona lua lua whawhitu, tasi iwa valu valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au Baile te te se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Rela mai loa o le tama Se whaala i te te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo whai, i o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia maisi arka male i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kako ni ia tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i. O le nā fwona tau whala awa tu au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market. I lungo Long Beach, ma le lima lua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o mana sound le au Rupert Junior Market. I ta tonu ore ai o Long Beach, i le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima, o loo maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa whai, tanga raisa, matanga luau, e whaamaria ino lo whina ngaro malo loto pea e a whio atu matana atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o le lima ono lua, lua whawhitu, tasi iwa, valu valu, El Rupios Junior Market. ina sikaili Luau mamo e file muko Por ser si Si
Sam, Ia, ke lo oi. i, Manuia fo I le vaenga le o le tautua le arupio. Cater vaenga ia. oi sole. O aso whanau, o whai puiponga, o vaenga mo whapena. Oi. Fai umala vai lato. E o iei le la tautua. Mena e Manuia fo le tautua le vaenga le. E iai fo ila ma le pua vela e te whaatonu e fo ina le kamahoro le saistu. Oi sole. E te wawe whaatonu iai ma wala au e numero le iai. I, Ia whaina la tuta pena na umar vanga na. wina e whaatonu nei. O areo lato e whaavela po alato oi piki mai. Io e na pauan me te whai o le wala au iai whaatonu. Ia matau ila so te mana umi iai. Pe tau i la, o lana o lesa film fono mato ainga, e fia fai fo sua tai. Pai uma, io e le mauala I si vanga no ni e tonga. Na o le pua vela lapa. Pua vela. Vanga o le saistu e lo tamate tele fo I. Man, nei ala. E mawela ni pepa keke wha o ngā i le. Maua uma. Matau dia fo o le teimini o le coronavirus. Ia ua tele I na ngao whatafude. Ai le umia te toe rotu lesi teimi ua toe... Toe maua fo. Ia e. Maua tanga leisa. Maua uma lapa me whapena. Man, nei ala. Nona wingala la waru lai o. La vala au la i. E se telefoni vala au. Ia e. Nei e telefoni. Ia. Te vala au I e telefoni nai. Ma whaai loa iai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ona lua whawhitu tasi varu varu. Ia ngā. Numero na. Le au Rippers Junior Market le latou au nanga e whaamari e nai o lo finangalo I le pua vela o le size 2 vala au nei ia Rupen lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima El Rippers Junior Market I Long Beach. Sons Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o iei se whiliwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea. Whaai poiponga, o aso whanau, maso tā ua I te tonu a inga. Wala au nei a e te wani I le lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. O le nei awa unanga e whaafiafia whaamari ni ai uro loso iso se whaafiafianga e tusai I lo finangalo. Wala au nei e tuani I le lima ona lua tolu valu tasi o lua. E tuani no Sons Protection. Onanga Sir Winston Funeral Home Services. One funeral home owner in the North Bay, San Francisco, Sacramento, Vallejo, all over the Bay Area. I'd like to let the Islanders know that we have a Samoa Bay Area help with services. Travel, transport all over the Bay Area. Transport to a choice area of your services. Big thing in our culture to call it a celebration of life costs a lot. Have a package called pre-need funeral arrangement. Packages offer service, lock the price, lock the inflation of your base price. Example, average funeral nowadays all over the world is costly. A lot of fa'alolonga. Looking at 4,000 up to 5,000 or way more than that. 10 years in the industry, it doubles up. If your funeral is 10,000 nowadays, 10 years,
so on. Again, the package they offer locks the inflation of today for. If you need funeral arrangement packages, talk about what kind of services that they would offer, cover, tragedy happens. Have the option of monthly payment to pay up to a maximum of 10 years. Payment plan to pay it up in 3 years, 5 years, or 10 years. Maximum payment time is 10. Tragedy happens with this time of payment. After the payment time, you are covered. Decide to take 10 years time payment. Tragedy happens with covered. Also have packages for walk-in loved ones services. Seen a lot of differences with the deceased loved ones at times of tragedy. Preparation. A lot of people look at GoFundMe, car washes, churches to not let your family be a part of that. Not a great time for your family to. If you have any questions, contact Marietta Luana Nauer office at 707-652-59. Her cell phone 323-317-8. Of tight